ye bra baako every Ghana ebetena ho UK ana obi kwana tene man say oh wabade ya ene ye me papa baako eso ewo Belgium okuta Belgium passport ti saade ya offer the passport no emeto eye UK ho na fa ye adwuma se na oso to aboa ska no na watima ya won krata abusua ene papa no sabi eja egud aso no pa abrante so I wanted adeta adwepane nsem wo yaba na me beto anim because of say ye hwa abrante no papa no so no e ka begu no so ese otua enti ese wo ba so a wo share video we na wa usisi obi wo social media so usisi obi won krata asem usisi obi e wo wiase no urutu hofo abuso edin e ya adwenepahene mesroba so no bomode no share this particular video aye e da mame na nsem abeto dwade ye ano eden se den ano eden ano eshi ye wa pa baako a se bi wote eye Belgium na nsem Belgium susu de mo nsem ba adwenepahene ni mpa o ano asi o ena brante baako a ono so firi o my Ghana mu ebesine ko UK first partner ohima kroma se say ohima na anti asebiem se say abedi ohene ensem na busia wa woni to say tam na UK o ma be free European Union num no obia prepare no ho se ode ne krata ekoto meka omo asabiom kuta passport we bia se obi ati ebia Germany no kuta German pass ode koto wo se be adwuma amano na da achi bi watimi edaye awalesem ewo ho no nya so mfaso obi ati Italy crowd for the omututu ko rough ana Belgium for so ye etuko pa na we ne ye bra baako every Ghana ebetena ho UK ana obi kwana tene man say oh wabade ya ene ye me papa baako eso ewo Belgium okuta Belgium passport ti saade ya offer the passport no emeto eye UK ho na fa ye adwuma se na oso to aboa ska no na watima ya won krata abusua ene papa no sabi eja egud aso no pa abrante so I wanted adenta adwepane nsem wo yaba na me beto anim because of say ye hwa abrante no papa no so no e ka begu no so ese otua enti ese wo ba so a wo share video we na wa usisi obi o social media so usisi obi won krata asem usisi obi e wo wiase no urutu hofo say e wiase ayete no usisi obi a at the end no one way a no akwakoche asempa edin adwepane anse na be share sa story e de abro no make a tap send e da ma tap eduma de ku a omaso yase na opeso send this guy from no e de ko Ghana tap app na mkanfo da ma opeso send this guy so a e ko Ghana promo code abe use adwenepahene wate ase wa use promo code no dia ene Christmas gift no won san ka bi adwenepahene ene se use as your promo code wate ase sai pepe na me kan fu Destiny Roofing and Steel Trusses Destiny e bana dan so ba abusua abrochire e dan kra so enfa no wa se da abrochire abesua abrofo ensa no dwuma no de na dwuma e wo my Ghana mu Destiny Roofing and Steel Trusses okono ho a o board dan so kama e da ma na wa ka de ba ku POP Anasboy Enterprise obey o POP kama amount design bia do man bia no o da kwa Anasboy ho a ono design na kwa de o da wa hwe o de na fa ko surprise no obey ne kama e da ma no wi a wasa twa painting e da ma abusia e wa pay asabio what Belgium because me no magina fon so kra me voice yes me no magina fon so akasa me voice yes adentia because of say adwuma ye na ano odene adwuma na no wo hye ene e wa pay sabio ye de ka begu no so na kwan be ne de ka begu ya pa no so abrante so no adwane a ese wakote eye sabio adukrom ne nyina na say ye wa pay de krata no ekoto UK ho sa abrante no fa nya adwuma no ene ye wa pay ene abrante no call ye say sabi adwuma wanya no wo ye adwuma no 6 months a ye say me kokoje bosia because papa no na wo ye ajapade bi e wo my Ghana mu papa ne ajapade e wo my ebusu oba so no ase video we ama me no akere wadwene se papa ne ya ade ana sa abrante ne e ya ade hwan ne embremu no hwan na sabi ye mpagya no kosoro ti papa no e ma abrante ne e ya adwuma UK so de omo boy 24 hours to say US nta abrante ne kwa no akobo ti hwa pe na abrante ne adwuma 6 months no e na papa no e de pay slip e ne bibia call bank or fly from Belgium to UK no call ye nto call ye no ko kire say sisi am pe bosia
no kwaje bosia 50,000 euros eba Germany ska mu a 50,000 nti wa de her pounds ska obaji o what else because pounds no e wona nim esene euros na ngasa nti me o kai no na mka kreti ba euros no papa to what ma kwaje say ska we pounds na me meti Germany ha metimi ka kreti e de ba euros na 50,000 dia ene sabi na branch ne pay no e kwa na nim no so adwempane ne fine abrante no na oye adwuma 16 hours ne de next can good na papa no bae no wan ka no kra nkyere me tenie pa ade nti ama me adwempane ne me buafu a meska che papa ne se me da asem ne ba abonten na obi a nkyere na adwene na papa ne ka chem sa adwempane wo da fa ko ese kra na mabre because me angasa no me na ka sa back door a mabre ntese obi a kyere na adwene papa ne ba wan ka no kra nkyere me se na ono esisi abrante no na osisi abrante no adeta me kasa papa no di abrante number ma me a me fra abrante no phone na say me number na ba ode ma me no abrante no enyusu biem but abrante no e de number no ama obi say obi fra on nipa kro no nye de mpeke ba me hu no say abrante no suro say ono ba peke sa call na e ba no nti obi na ye de epeke ebusa say oye hwan ansana abrante no ebi omo de number fra ma so na abrante no nye de enkasa ntemetumebu asiye edi adwuma na chi because papa na nkasa no na oyo obi a me para semi pa a o Belgium na mpena sempa ntino sa story ne bae no eya me yeye pass adentina ne sabio ye ne kakesi abeto papa no so papa na okuta passport no ene ya holding the passport no ato ya yedey ya holding the passport no e da to say ye investigation no ewie pay ya ida say papa no ebe lose no passport ana say obekwa dem enu nti abrante no pese we de obeyi nanim ni nyina say abrante no ya adwuma papa no ko UK no obi online banking ti sa online banking na papa no bie no bosome so next kan beto mu na papa no wa withdraw Belgium ho scan by now na papa no a withdraw scan no nti abrante no sabi bosome so na ofra papa no say eja sabi o de account number na ma me but me ko account no mu a me hunu ska bia me ko account no mu scan ya withdraw me so scan ma me ho not throwing say sana papa no e wa adwene a wode nam nti scan beto mu na no wadi kan yi scan no enti papa ne ka kira branch say na scan de eni abana say obi a withdraw me so no mimi sabi mini akwanya bia ba UK wa be yi scan no nti no wa fa online bank details no ama branch no or the only bank card no details na ma branch no password no the card no sha branch no tem nti branch de ekwa woni access to online banking no e won phone so a won be check ehunu say na tie ti wey na branch no so no ono ba abrochire na nche ti upon this had ne edi na 2 good years nie ti one day na branch no e ma obi e de ne call e bank wo no ko check say Debies Cannibal. Send our panny 2 months or 2 years. No, 1 hour panaka say, oh, what dear, remember UK when you say, what I'm a banner, my first and banner, what dear, Jumano UK on, we are doing a scan with 2 more. That's the same scanco, a beer, 8 years cano. You may bow, better for bank. I'm a Marco draw scanning in our back. Tio, or Marco, I got 3 scanning in our back. The 1 hour panaka says, oh, what are £200? What I can say? Today, I branch and team no. I'm say, we shall say UK so try a week. Time say or no she said man to a crabby nti scan to na ano e form. Nti ano no so a na papa na make sure so be try na die can because when you be na untimi nkon ye de nkon ye adwuma. Nti ano no so a na papa no agi fiewura no contact. Nti no tua a branch and die can dey the man. I'm say be £250 say £300 musa. Nti wey na branch no later ana wo no bi call bank wo no papa etua dan kan ya e wa no abrem £200 say wo dem bagididi because e bia covid ne ba ye no ntino bank system no aye style bi e bia maybe account no nse bi ba mu enti one and chop money there na branch nya bi didi but a branch no share adwuma wo ye any scar e ko benya apa na sa America branch se bi ko yi na we na branch de to obi anim e na nipa se da bi wo bank card no se no se ne ye ko bank wo Tom call bank ho no ena omu no say scan ba ekọ ba bi sei abroche so de bank omu ntwa ntro tom ko jero ko print bank statement the statement no
won print e buy Germany here na so use online banking. Bank statement ultimate enye the imprint timbusa no say ha no ultimate print bank statement with online banking just okọ bank wo na bank na de order a statement na de e because ubeta hu bi statement ni nyina de e wo phone so no say ono kra no UK ono nim de ente nipa na ankasa timi hunu sa statement na e wo bank ho nti e appear e so say scano o ya man no na bosome bia na beto mu a £2,800 na mine our draw scanning nyina afrim what I say na bosia na mine ko gye £50,000 no anam say bosia no omutua nti no mine ya no oja bosia no nko asika no ewom na bank ne dia ye abeti konti mine ya na dwo say o da branch no ebedidi na branch so no sabio no so later no obehu obi a nipa so enim sabio eye social media no computer mu ne nyoma na nipa na ka chen say mine no anyway e do dia ene meboa wo ama wo so no sabio sika akodi mine no ho nyina no won sa kan back ene nipa na na tena ase ene mo de ehye mra to wo say your online credit e ho tie ni e pa ana ko fa ansem mine no nti woti wo na so do krata ekomo obi aye adwuma make sure say krata na de kwa koma na aye adwuma no men go sisi no because uko sisi no at the end no one way nipa no wo so do beto asemu nti online credit na omkoye cancer ewo oye cancer internet so no na branch no ene nipa no kwatena computer ho na nipa no kire no say sesia no usika be say na ahwa amai no ekọ no ho na mo kire branch chese ma ya adwuma almost 2 years ni enu tiska say na bia akodi man no okay saade a sesia no say scan na o say tia no £50,000 euros na mine no kokọ ebeje ye no sesia no mine no etua say scan no but scan no enya wo no otua wo na wotua ko adwuma na wo ye no na mine no o de tua na bosome bia so anu wasan je wo sika asan apie so eti wei na branch no omo online credit £60,000 because mine no announce omo tua scan every month bi enti no bank ni mu aye de abie nti wo de credit bia na wo sabe ka na branch no atimi age £60,000 so me kura de €50,000 na me calculate first one de credit from koje no £60,000 na o magye na o sika no me busa no say na say mine e use sa online banking no nti ye de na sika no beto mu a wo mine ehunu a wo timi ko withdraw sika no say de ba adwenpan ne ye nie nipa no enim say me sika no ko mine account mu a nya de aye nsabeka eto mo angasa e create different account sa account no create ye no na o mo agi sa sika no de atum mu Tom dis can to wie no say na nipa na ngasa no so no sabi na so che no fraud guy no wo tu akọ Ghana o tu afri UK akọtara my Ghana mu eno no din account yes ade no no mo gis can wie no close na account no eti mine te wo nipa na address ada no wo UK no letter ba UK so cry say letter ba omo say ni letter boss say na de letter sishemu am say omo angasa omo do no ye twa ba bi kakra bi say it's if you nipa be 20 negu a o letter ba postman no eden say wo mu say no ato letter na ato atwim pa no ato atwim nti wura ufi ho e kan say entrance ho na no ahwe letters nim so odi wo mu a nti nipa no de ono angasa he na apartment de ono no ba o hwemu an letter ne hia no afa no okọ enti mine no wo Belgium and afraid do mo chon letter from UK to Belgium say wa beje bosia online £60,000 scan won tua yante wonka nti so won tua scan de a ene assemble de besi na mine no mo challenge ye bebre say ono meje bosia bia won ta Ghana for onim so onyi scan go scan won hunu yi won ten won hwe abenten so agi scan no ato free UK ekọ Ghana won boy ni nyina akọ because scan no ba en boy na wodi nanim e won kwaje £60,000 no ono agi mu £20,000 and a boy no gi mu £40,000 because mine no e the boy no din say boy na ho odin e na oye di tia sa mine scan na ono di kan agi ye no e na at the end no scan no sa ba bosomi a na mine na fa na okuta krata na so we boss apu na e be boa wa nti say boy no de one abrante no di nanim no omko Ghana e say mine ti kromu a
ɛna ɔmo somai ɛkɔ report to ɛwɔ Belgium police station sɛ mine no ɛyɛ fraud adwuma ɔmo hunu sɛ ɔmo kɔ hwehwɛ no ɔmo sɛ mine no ɛte Belgium na krataa no yɛ adwuma ɛwɔ Belgium ɛsan yɛ adwuma ɛwɔ UK na krataa no yɛ adwuma wɔ Belgium no ɔnyɛ full time ɔyɛ 2 hours pɛ ɛna ɔsan gye ɛyɛ aban sika ɛhɔ na sɛ mine no asɛm no Belgium no ɔyɛ 2 hours pɛ na ɔsan ɛyɛ ɛgye ɛyɛ aban sika ɛsɔ so ɛna UK wɔ no ɛyɛ 16 hours ɛwɔ hɔ ntina sɛ hɔ no sika no ba no ano ɔhye tesi a ne bank no ɛkɔ report no ɛma ɛyɛ Belgium hɔ no ɛna police for call mine fie na esi an investigation a ɔmo yɛ nyina na abɛpiem sɛ si a no mgu so ɔmo yɛ sɛ mine no wɔn sɛ mine no abu aban na afa so kɛseɛ paa ɛna sɛ si a UK wɔ so no wakɔbu mine de afa so nti wɔn sɛ mine krataa no ɛyɛ adwuma ɛwɔ nkuro mienu so nti agye mine krataa no ɛfiri ne nsam atoɔ a mine no ɛfrɛ no so akɔfa lawyer ne sika wotu akra no ɔden ba mine no ka kyerɛ me sɛ memra bonten na memeka ne ye hunu boy no na boy no metua sika na mbusa mine no say na wo so sika na se bi okwaje ye na wo de boy na ho odin etua no a boy no sika ba no asa atra so eno so ntakwa akwa challenge bibire ntabusa ensema eda wo no wa ukuta krata a wo de kwakoma obi akwakwa ye adwuma no make sure say ummo nipa na po unzisi nipa no because abrochira no se wo wadu se wo sisi obi no obi betena na ni ate oso befa kwan bi so ayede esoso at the end no obegye sabio enhire be kitawo anase obegye okrata be kitawo anase osodo krata ba tuma kwa akobokro no because nipa no so wan tibanya online credit ne kra na obetimi no krata na bi ko wiawi aneoma basa what I say Amazon abai na sefoi oda way na we ba at the end na fero to ne asoaka our go so mine say there obi a wotabeta Belgium abranya passport enam abro ne baye entino ya je ne krata no ahodu no on eda ho I say mine na angasa no esebi adwuma ono angasa owom kwa yi na di afradwon 2 hours nim because police the report akona dwom a kire mo say mine no we say we criminal I say ansem na ekoso na no ode ne abrante nso no etimi ahodu sa eska we akodu o my Ghana me fra abrante no ka tem sa adwon ne bra me ba UK me be breye no ma we etima tena me kon so no nti me no kore ye online credit na agiska no ya ba Ghana ti man ne ye pema won si o my Ghana mu no mra no magine sika oba me so ka kuriti adwuma nkoye ye ene bosia na asabi odi me din ene ma ho odin ekoje e wo UK 50,000 I can say euros no me ye adwuma etua no say bank no so no etwe no credit na kwaje no online no so etwe no eno ntini aka bo mo ya je ne krata na afiri ne nsam te see an ida say mine no beko jail ko boy no eni eye abrochira ba bia mine beko jail ana say mine betu eska no ne ye de krata na ma no ye de krata na ma no kra na criminal record no de ebeda so one hwe ya na ebia article bi e oskra na akwasesa no ai de eda hye ne nsam na say ye beka je so free ya enko no krum okodam wi a no akonu krum sa na ye say ye de ete nti kire wadwene mine ne ya ade ana say boy no e ya ade hwan ene emblem no hwan ene ye mo na baso edin e ya adwenpahene ye do besia nsam a etwa godie ano ohye e wa abrochira asisie e ya ade a enye wadi ukrata asemachi akobu abrante afaso abrante nso no obi beka re ho no mo so wadwene ama ne krata na obrenya ye ne nyina no ene esia ne agya to nti wawiye wo standard de ewe time de me da beto mine na ngasa no ya aware because me na preso back door I de ache me na abrante so preso e back door I de ache abrante ne pa mu kan okra kire mine no begin no kan okra kire me ntema me bu e be fu mine no ka kire me se me obo manim na so twa ntro kire me a wan hwe a ade amaye no wani nye de wani nye ho tabu so amru besia video se betwa agu nyina ya aboa fo maso ya sene ko maso ye so ade apa bia won sabe don sabe ka drop a comment ne ahwe wadwene mine be ba sabe read comment abrante so beba omunyina fa nje tro mo re na wiase kromfo ekowia na kromfo kofa wan ene ye wina peace out odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me nsani ni ska wo Ghana ma me na so wo fa nsani ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi na send there e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia tano dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sir na wo kwa bo ko trace extra man mesraw me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesraw
And I was send this also a Mr. or first transaction. Why so we have promo code? Once I can pine I can pine it at a good. Yes, and Timpacho, Ubaguma, who Europe, €5 free. Before the same party for. Some couple taps and amount. Oh, America to send Canada, dear. Hey, mammy, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who Piano no echo. Someone quite wanting the man. Download is a sea at a fee in Pacho, not relaxing. No one's be quite wanting. Me quite wanting. Mammy, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Polar Mountain was a decaf for a way more. Was it who shoot normal bank card, which means register SMS Asɛm de atadwe yate de to tap a bar. I'm a here for say send this can call Ghana. Now rate no so come yen dear mamma. Miss Row make a farmer. Also when yaji. Hey, me no ye bad the power and tentem to Miss Row promo code Bogum na here. I know €5 free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say your day. I am a daddy for the only seven. I ain't a tap here, come on. Hey, tap and Abusia, red to Mohene. Hey, sister, not going to say, Ranka me bow, I say, me say, my bush for frame, and you catch me say, me dana me boss 1 month ago, no, and you know, I would know who's in the Ghana, no. Me say, and you know, my boss, and I said, for company, papa. Company never for sister. I don't want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Destiny Roofing and Steel Trusses, almost Ghana, sister, a band down so border number 1, and almost sign a border down so a 30 years warranty. 30 years. Now, we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses, the common air cycle pass our boss amawu. And a tea, or move border and so free estimate. Free estimate. And no more dance, or more boss, a mouse say, Kimwa, or you soon not dear. Sister, and almost say soon, yeah, and we are almost send a drum and say, pick up, and pro. And can come Roma and pro. No what I brought you, and I walk off a carpenter, and you will say, and quite check about Dasso. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, Miss Row, who drew a class a pair. Who call a canna sepulchre. I'm a mole Canada Johnson. A crapocracy, yeah. I'm a mole Canada Johnson. Who drew our super Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, or me to car with a free estimated amount. Or be a table richly. And I go for carpenter no search, sister, Miss Row, make for the amount until we then harm cry. Almost all boca, and yashi, but Destiny ever jonqua. Destiny ever more be at Oqua, was it a oppressor, who would estimator, or whom at all. Into dinner, I had BeckyTv, I said BeckyTv. Who was I doing my sister? Or my Tom was it? I shall come. No, we are table with trouble, Cassie. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more dazzle. Sister, may come for the amount. And how cry. Yes, number. Number and a good screen, so. Or email address on a good screen, so a tribunal. So at on my board down summer, I'm 30 years warranty. 30 years, 30 years, we will now wait until how much sister. Mr. On board down some our own, a cooler. One to fire more than Crumpuna or down better. And on down some Boswa, and so try and let on board down some Debbie. On board down some mobile show of Bruchin, Destiny, not in on mobile show of Bruchin, on board down so I would a fool. And that's to my comfort amount to them, so what you know, Ancasa Aquanity straight. I was a phobia for 1 night beginning. South Pepper, me can't fool I the amount. To a part, your former Number no sooner say email address and say sister. Abusia, Destiny Roofing Sheet and Trusses. I'm about my Ghana for. Auntie is in from you. Hello? Auntie is more we POP no. And the TV unit no. Na few painting no swear. Hey! And your company near come and ask for enterprise now. And who pictures was an mamma? Okay, mamma. Hey, wow! I didn't ever say. I couldn't if you look at come and ask for enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. The minister dear, neither I was a Nasbo enterprise. I don't pay the POP if you paint in the other man. He until senior made shit out where the woman Nasbo enterprise. Why you fear to come apart? No come sister. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedroom how. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa, I have a Mr. Fabrem, yan in tem, too many kawaii, and I made a mature with my hair, why?
Hey, sister. Oh, Yeah, me na come me POP ne wa he. Ah, sister, so to. Me say me pon cop. And that's boy enterprise, sister. Me so POP ne pa de. My sister T, what the POP no hwe na e twa gu. POP wo POP ni. En no my na sa. TV set no so. TV set no so. Na kitchen no so. Kitchen no so. Na aye. Sister. Na ma ye fie wonum bibia. And that's boy enterprise. Usi fie na person me POP ma wa. And that's boy enterprise we POP amount. Almost aye TV unit e ka ho. Almost to fie your house nyina. And that's boy be say your kitchen amount. And that's boy assign I do windows assign she wo dan nyina. Glass na window no komo ya sister. What to type open. Normal estimate na. O memo to 70%. Ye se be sika nya we de o number wa he. O number ne go screen so e twa gu no. Omo number ne gu so e twa gu nti mesra Anasbo enterprise. Obechira omo say AdwenepaheneTv na say BeckyTv. POPs di omo ye POPs working con. POP working con na ni ade de wom. Anasbo enterprise o charge wi a ono an kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Na omo sa no afo na go PO. Ami hwe ni POPs we. Na sister mesra wo dan na wusi no. Mesro nye mistake fa come Anasbo enterprise. Baby be show mo sana ko kitchen, TV set, bibia. Wow, POPs, large system ni bibia. O mesa atofo glass bibia ma. Na windows bibia fe. Sister Anasbo enterprise there. Mesro. Omo ye King Kong. Dream ka na me ba be ka kire no. Mesro ma me na me de. Na ye na kona ko from the ufa edima review. AdwenepaheneTv. BeckyTv. Benya discount kama. Oh, Anasbo enterprise. omo ye King Kong. Adwenepahene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wodi putupuriye buruburu ma mansan wo